Good to see you, sir. Me too. Yes, I know me. Otwanchire na ende tuomera nile asembeo. Watch Tiger, I think that was last month. Mutinyuka tatonya tinde babuya. Ya nyasa know me. Konya bategereria bagusi bagotegererete mambia wono. Bagusi nchakire n'abantu bayibena cyara ndako bakomotege no mbate bwakire buya. Kwani nagusi yonsi kenyingima. Yes. Nimaite na KCFM kwa gendera bakachinsa cha Michael. Kweli kabisa. Ngaite chinsa cha robano bali botuko silvaraire. Mbate bi imarwa bengia. Usi botuko buya ase KCFM. Asante sana. Ngakibe no yagendereire. Ibeno nero. Yeah. Nagenderete. No wakiranya sangambia muno natata bomoya. Birito konyara okora mna mwanya bantu konyara tori. Kweli kabisa. No nyimburere nyingi. Ntoko kombreni. Kiagera bintu mbere bya nature. Utangara gotenya sanga kepi yaba. Nande kerembule gotwe nyingi nandi nebwate negative. Usobo bebwai. Konyora chindo chichindi chichere iguru. Ebituma byaraliwe baranchirweteka challenges inchiro. Nandi nebwate obuya imetenere green. In fact, inkyo radebya abantu bawo kubwatekana nembule nyinge gotwa. Ngiba bwenta bakoretara chigoswase kirito chikukwanire mami yabo. No kubatebi bono balinde. None kera batumira abane chiro. Kogera mbegena buna samarara atari. Asinaro konyoro mwana atumire binyakwira na bwango. Muntu manya wake sabu ngepale no ya etetegaiga. Ogenda nyora macha mwirire. Igo na machi tariro choka wanara ire no mwana gosomonto konyorora anda icheire ati abantu bairinde none kerembuleta tweti konyore mbuleta twetangao amacha manya gocha. Yeah, sure. Sure. Igo no koteba tigatolendane chinga kichiga chembulere nyinge nande tosemani baturiga menyomba ba tuerusiko nandi no gutueru mono ni bwatenero amarweire. Okay. Tiato ase chibasari ndo chenga finally chichakinji yasokete chechi dikwairwa yaba bairwa iveno chibasari kare chigosoka chigosokera abantu bebeno boka chigosoke counting. Yes. Igo kire county chibasari chisokete iveno abantu mwairu chichakicheno inwe iveno no twarenge na officer kure county twarenge no muswati yore minister ya lands Grace. Yes. Routine exercise tinarengo abantu mbaitwe chichekinya ntrogo na twanyore twake mbariberigena yara abantu babeta bange na lero no torerigena bochaka sambiri nusu na barubaiwe. Okay. Yeah. Nkira tebegoro yo murubiri yo iga enchira kwa yo busabiri bunogendrete bwo no wechichekichi uno mo MCA. No oyonoro muyakubo umwaka buliyangu akero mugabano ito simbarati ngambya mono umwaka oli twakarikire echeki uchi skuru lisakara libwata abana buzemba 5 buzemba 4 tukanyoro ne bwato botutukano ondekera ko lisakara kwanyoro chinchira malieta skuru ende yateba nga ibana batari baro barikeire tukarequest mugabana nakigente kitoko ekora tukaru proposal nga tikakiro mwana alikirwe cheki yae ilieta yes cheki hiyo buli yaegwa nebe expensive unaki kiro muntu manyanga cheki ne yae bato ba cheki oni magosa takubareri mu abirata lakini ngosuko bali solved ndio konyora eskuru kose skuru anyeri kire PH kwanyora nga PH ndiyo ne chiskuru chota kama rieta ali correction inkenke lakini exercise kire kiamono na ndi bali bataranyora mbakende tikonyora comment na you good news. Yes. Abana mbali batako nyora te chicheki ba form 1 kere chikuruewa konya admission imbaranyora neli chikulia serikali gwikobe ke admission yo mwana sago somenere ko mwana no ale skuru iyo itukulia chimatatu noro kisi counting mara kitenkwa nirebe no ward ntoru chicheki itukulia chima chifom itukulia chimatatu
asa abana bali ba form 1 nao batagete kogenda Polytechnic ekiagera for sure lirimu ale kwena na chiform konyambara admissions konyanchira koru bana bakonya bakore class 8 bara amanyanga ibago chikosoe skuru yeah ni vizuri kubainyora by the way sana ibona ningotewe bulinga mono asokolemereri yaikire igikige tambake bayibuli bakanyirigeka lakini rende gwitiremero buri Nyasaye byonsi bikiranete twarorero mugaba noko complain sana goteba ngo mururiyo gotendenta singinjo ya siasa gete chia soete kurwa saba MCA gete you having been close ya samangana ye county assembly generally ya Busongo wa inkikia bete kiri umwishimiwa omaete aigase county tari gotera kumanyiro gotera namba gitina ikogotera gosibuna abantu banje tegotera nga ebungo kirikira montanje tukumanya John 3 verse 16 yes akinya sai ya jides weka karu mwana yani bueno ikibungo bina kiri montage some bube na montage kubanyanga ikosomiro nari account kiri muntu nabwate ibirengeri byaye you agree or you disagree lakini at the end final ngocheri yaba ase okoigwana no goteigwana na at the end into igwana buna assembly tukabegentekemo basari ende yachire balinki bareko complain nkibara ko tebo muchando kero muntu nabwate birengeri byaye barwate banga e budget binta ruete dali birororo na changes njiro chabete twaboleti una oversight ke twabolia no yole ko beke bintu mate budget tuna MCA tuno wetia yes yes problem njabete na lembanjira nitenga lidi typing kora twato don typing era konyole figure 200 bwanyole ita abere 100 gosekera wake sabo tototego swana na baruba gateba asenaro etabetibia control budget akaranga ya asenaro tabugatibia akatuira nirigo cha assembly moye ingoli buya to correction correction into akora control budget aganche pasali achire ibindi ko teni story boro gutibia itire igeko ba history okay asante so November liba pingete e budget ya supplementary gwetigwa November abungo kibale konyora kicheki cy'abana babo abana balia abatali bayibuli actually be wodingima abayiga bapinge tutaringa nabaro bali gupinga abande ndiraye kogera e pasali ne right yo muntu konyora igo world teyo bunda nereri ugwete ya pinge tutaranyora actually mu MCA nare ukwanete butuko iga mangana iyo ntwanya bekano news yakoteba nga taranyora check ya ward ya MCA ya Masimba by the way yes lakini hiyo tutamuuliza hiyo ni yake lakini yeah abantu bandu birabona akotebye nabona bone kerera location igumbati location ibere ibeno location banyolete akibano boli muntu kerera kote taranyora ikiagara chinsa chiarete ndero bakonyora na no nyinkuru basi asumo gaba na kurwa abane mbono bakonyora igotera abalate orate inga abantu bane mbaranyora gekogera nchigenderete jiteni gera ya chakara kuru kisiga iga stadium kugenderera yes igo nche dochirende ronyo korra mapema asengenje exercise ngegenderete bado gera kero kiaerire nali hote bali ninche abantu bane nkibatanyorera naende gakyoroche umugaba nagarubo abantu bonse pasari kiro muntu gona joare ses babe banyole pasari kasi babanyole yeah
Nelime pangilio ikiagera nchigendete kurwewa nitorwa siji basari yechi kabisa tukwanire bintu binde bingao mwishimiwa ntuwaroche this time round change ya lengo enene in terms of wenchira chi form charenge kurwewa nenchira noembali ya beneficiaries barenge ko ba identified na kiora kompe nchire yamo nenchire bintu byakorekanire kale nabono na chicheki cyakire indeed in mwai keli abantu bali barenge deserving kurwa steward chain na kike twachinjireti method mugabana gata request to change formula tukarora propose ya MBA tukachinja kiagera eyiga ya chagete kurwa community frontier community frontier na wamanyite kirumuchi bakaigwari baga baandikira umuchi barara bataka na bamaite bantu bara affected na HIV na bamaite abantu mwibuli asirete yomo na bamaite abantu mwibuli wasirete babere komenta nayo abatureti baka lento ase body komenta nayo nyumba 10 na bagambi na ntubwate committee pasari kire ward bonsi amo bakajamo asokulingoli ndo chinge formulere biere ngembia yaba kiagera kiro muntu nabono nyumba charity promoters ose community promoters igobale kurukire kenyoro na bako bairuri bagangari omwana ngagirite ngabono round yiga kire kenyoro ngekundire ase pasari Alright, mwenche mutikirike kasi studio torino MCA ward ya ibino Muske Steve Sarika kuna kuligiria developments chinke gakurwa se county ya Kisii kurwa steward anena somuru bulioge ndrete bwo kweno no wechi chichi basari go chasabarokigwa na inde egento twanyorira nkelinga na bana ba form 1 bachikoye guchi form na bali bago chigo join TVET institutions na barabu bachikonyora chi form chiabo elinde baichulie bachikonyora bokonyo bwega bwe echibasari divisions nchi araro rekanete sana se county assembly timaitinga kimoge ndrete bono igo mwishimio komenta nayo ase bali bachikonyora chi form mbaro abatanga ni baichorete genda siko okay. Ina kimoge ndreta se county assembly squeeze no unity biatore iko manyiti mwanya bantu njerateyo oraisani kyomonte ejo bada biatole ina bono yes sir otale no mugabana no te unga inkia otale no mugabana otige total no mugabana na no iko ase siasa na birigo una nako te mapema ali assembly ntoko tabanga abantu mbatwale omulembe kirenga ngoikire kero kurwanira ibintu guchie ward yao
kire request yawe yangire Akiako kongondera chimesa. kongondera mesa ondege nda sabete kwa muntu ndo bwatiresa lakini ibi chize rumunero yo faidika Baada bimeri mbiroro etc. yeah As avocado. yeah I'm sure this is one of the things mwachite ko someka mwachite China by the way. Obuya bwechi avocado bunachiria. Timaitiko semu aro chigendo ngabunekyo. Ora semi abantu nga umuhimu nero yo usimeke avocado. Umuhimu nero. But chi avocado chitwaga kile chiri chinkoro. Yere nene lakini tebwati magutari agotaki. Wate disadvantage kolina go chigoro wanso kolina woko chikonyikera gas. Ogwanene bolibwaye talingana bubole ebintu bitakeire. Has avocado nere bwata maguta mange. Kiagero konyora has avocado yemo the quality. Yebwete eri avocado nkoro marakane. Yeah. Igo no te abantu ngati basimeke no technology atiro. No simeka ibere. Nando jo simeka ibere. Nabo konyoranga nae no bwate has avocado. Konyora Korea ose ntiwate market. So a plan nereli ina kibaho cha kiabalemba bacha ko chioni chi avocado chi. Bone kere chabuchire ali etisi andamaro bakorosi factory. Na nimbagende te commenta because tokolente factory enene. Na material chokorosi osama kutata. Igo bagende te koranga na ki factory go kiniwa na kere avocado chabuchire. Yeah. Na kitokoranga bone chinga kichiro muchando tubwate no gosimeka wose konyora liga sari avocado. Bante kare basimekire tubakogenda bono echiro kayire lakini echiro avocado erogere tayari. Alright. Mwancho motegereri aigase studio mu MCA we ward ya Ibeno Mosike Steven Sarika no torenere gaiga ntekete etakekea mu mheshimiwa
tusoe jiduke tekeyemo alafu tumanya gukangina inde toruribaga tonyora mangana mo yes injire gwikira nuni manya tinga bategera lindo je simijina gwoka gaigamba tagete guchangia what we are discussing inko baturibaga kero tukwira no moncho motegera limo basako gendale ya turara so jiduke tekeyemo yoka tumanya kwira no mwishimi waga ine aye n'umurimi ogenderete gucandika n'amakunde agusera kibando cyao ya bono e company ya Bear East Africa yatebire emechande yo yayisanire asoko koletera elyogo lya Belt SC480 elirigo ita amakunde afoli armyworms n'amakondande ayagusera kibando cyao Belt SC480 nigori ko yaita nako yakora pi asogosialera amato y'ikibando arakabere lyoka korwa ogusimika gwika okogesa talera omugondo kera engaki elyokumanya gose amakonde afoli armyworms n'amakondande gose nareo wake elyogo lyawo mapema elyogokonya kibando kyao aka elyogo lyawo mambya gose mogoroba elyo nalyo okonyora amakonde atimogete Belt SC480 nigo ogutumika kimililita 10 kyoka ase pambu eyemo gose kimililita 53 ase ka eyemo tumia amalyogo aho kurwa ase company ya Bear East Africa gukora nyamasi bw'amakonda yo eneke buna kibando kyao nkibwati amakonde afoli armyworms n'amakondande asogotumeka elyogo lya Belt SC480 kurwase company ya Bear East Africa Belt SC480 niho ligotoka asagrovet ndiyonsi erembarwale nasole nabokogenda asesimio yakoboko obate star 205 hash elyo bwemanye amange igoro y'elyogo lya Belt SC480 kurwase company ya Bear East Africa. Aye mugaka nakindo cyo busibwa obore no mogoko kigimaiga engombe yo yanyorete mori tari ngombe yane yanyorete mori osenerigesa nanyora kurwase kibando liamente kana mono wetani mwaka oriweta temango kobana kiguni kirabwonte binirenga isano 10 50 emyeye mona 20 aye mugaka yani go kwanyora kiguni emyeye mona 20 ase chieka kiri chiaho isato cyo mugondo bwate kubwabu notana kogesano ane kiguni 50 obusimburo byoborakini no boye bwa OCP bono OCP mbabwato boyo gutumika gusimekera kibando kwamanya kogesa rigesa bakagwekumya yani igo boyo bwa OCP obwagerire kwagesire kibando kinyinge kamineye na nche bono ni gonde imekegima yo boyo bwa OCP NPSB fertilizer no mete nando buyabo boyo bwa OCP NPSB fertilizer nigo bogotoka se chidipoti chionsi picha NCPP kenyengima kigo taribuya aye mugaka bono tigango tigeminyoke bakase dipoti ya NCPP ndocenga nabo nkogora chikiro 52 cyo boyo bwa OCP NPSB esekeri ane mbwate omurimi bwana no kwibanga gakitaribo nabere igo abari mirasi matwe bange Ora oboyo bwa OCP NPSB ase edipoti ya NCPB erange naye erigere bwego kie nerigesa omwakoyo OCP NPSB no boyo bwene kiwe kenyengima aserigesa linene. Alright, mwancho motelitega twa tigirike ni sano chinyare ko bachinsa isatekero turanyora mangana ma yasenchera yubikirano ya chinsa satoto munyekurana na inde togendrega iga chiteka chinkega kero twakurira mangana ma yani manyatengo mwishimi wanko gendoro chiko rigere liboro bilibwo kwenda nuwe chiche kichiri chatigalete mugoroba lakini ninko request chitake kanke gotu kero twanyora mangana ma ya kindly elinde tonyora libagana bategere ne barabu ba kwane 1 2 akitwachira. Thank you. Echeki balwa yandete konyora telasi mambo no MCA. Okay. Gara obsinoere. Okay. Ne cheki na chikulu. All right. Kintunkire narolira abantu bako sana mune mbure gutwa igoro yechipara chikorosi une county actually monto ma gotebaga iganga murubiri uri bwe serikali ya county ya Kisii korosi chipara gutumike contract yemo. How effective is it so far? Because ni maita matukara achire nembura yonsi ndoro chimunega ndate gutune chipara nchira chire state murubiri yo nogendrete kiagara each contractor charge tichigateba nga chinsa chinde nchiro konyore contractor ribago tenda airi beno ward kwanyona nero iri kyoguru waigumarani osa usatu mogirango
bagateba kung'anyi materials chiria orusi materials osine biragita ibeno obibeke gari ekwero chukore parende marani bakatenge contractor isigotoka nandi kabane kerenkerero eyemo egotore bintu nyene ibeno ward ekoli na mangana chipara chira ibeno ekorane ende ward ende eine method kinya twakoranga ninyarekane asande naro konyora contractor ya tebete na bikunyara kwanyora umusigo muberero murito nchiro cyanyarire gukora n'ikindi tingotebanga n'urumu ya 100% n'urumu be 100% ibindi natogendete no kusema kumanya kyagera onyishi contractor ya muyairo constituency twarolire ngumusigo noro bono nabonande tuguchinja formula kyagera naende nabono nembura bono bunere chipara no nyichire bantu ande bakwiranga nege singisio asepalere ikyagera bono iga nosimeka matoke para abande naro bagubusura nembulere bo no chaka kunyere mageko bembe mono no beko morom nande gali ndego ejenye tindache erimere go chinse iko tiga toena ne chinga kichinyororo ase Kisii County yakogera talinga ngakitwa batebe tinga nguchaka chire korosibwa chachaka lakini embra yatwa ase chinga kitata kiri otu na itokora mo monene iko challenge oronchiro talinga ibeno yoka chibodi chingimo kogera mande para to cross kere mbulero iko challenge sinchiro na lentu chirochi na into no to wete chumale chu no kole merani okay mbule guswe torose para okay all right Tali para yoka ano kotebyo bantu baito na bibiri nane mbule nego sira torose para na marwele nane komentari go to kwerinda Beyonce nyagitari na nini kweli kabisa mwacho motegereri mheshimiwa chatite kaibere twatonya ro magana mayechi saisato tumanye kuirana ntukwane iguru ya development yange ibere isatu gakurwa se county and then tuigunkia bategereri bagukwana and then we release you. Yes sir bona kinachira karibu sana tukwayiriri mashabiki yakagara topsi ito sure ande na ofisi ya kweli yogo hudumia abantu eiga even no word erega kabisa kiwango kiben kabisa na bagonsemi kabisa bako semi all right director tema ndocho no ategera program maigayo asante sana director Bernard Tema mukubwa itoga iga ni maiteka takabata gero moroberio yo kera litukulie ke maambi especially naende kerora sa na rolire ensemelie nego tebanga no ategera okay asante sana mwacho motegera lingo cha turiti atwanyala mangana ma yasenchire yo bwikira nukuru security nyangweso tomanya ko gendera ne chinkwana chito no mheshimiwa Steve Arika gaiga historia nchedo ke Ronald Mayaka brigadier mwacho motegera lingo cha turiti na short while. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering,
or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aeroshots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisi FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisi FM Digital, Enka Yomogusi. haramu ni Kenya watahama. Hatuwezi kubali mtu kuuzia watu sumu. Nensinkima aya namangana maya Kisi FM tangu chinde chonsi chitayo tegogoto weiwere. Chetaniriye chude kabiriguriye chinsa isato chabona mambio mwancho motegereri mangana maya senchura yobwekira nukoro Kisi FM ene gatiari na koreganiria senchura yobwengeri tangani. Mwaziri wabachenu Muske Susan Nakumicha nigo aiwekana gotebabuna serikali tirigo chekobaka n'abanyagitari asa matuka yibabira sumugiro bwemirimo gwetania matuke merongene bono. Mujumbe bwensemo ya Bumula ime county ya Bungoma Muske ja kwamboka nigabikire notice yogo chaki muswada se bungene n'ensi ya Kenya urigeti kumurusia bise mwaziri boburimi Muske Mithika Lenturi. Magavana bwe county ya Kisii Muske Paul Simbarati niko bana budi ababiri baboroki wabanyodre chibasari che serikali ya county ya Kisii kone kibana abana abungwe kibare chiche chibasari asichi skuru chabo na koirania amarisiti. Mo MC bawadi Masimba imeanyari bari masabe county ya Kisii Muske boss Mairura nigo aichanire kiria agotababuna chiche chibasari meye wadi nigo chanyoretwe kuri kwa ekiagerete enseme yitianyora chiche kicho abwigoro unachiwadi chinde chionse chianyari bari masaba. Yamana yanda mango mwancho motegereri na koreganiri bono yanyora senchura yobwekirano. Umwancho motegereri bono toerera uyeigwe unagwateka kurwa semesa ya mangana maya ime ya Kisi FM. Aya na mangana maya Kisi FM na Purity Nyangweso. Nonye magigaye kegambiro kuro guchika guchiase serikali tebaisa ko bagoserere abanyagitari bari barasumugiro bwemeremo ensemo y'abanyagitari insekyumbeke abanyagitari ya Kenya Medical Practitioners and Dentist Union KMPDU nigawatebekana abanyolira marube yoko bagoserere ku butomeremo nabande kolinwe meshara yechinga kibabira sumugiro ase kagwetania matuke merongene nane bono igati abo banyolira maruba yunga monabo bisabane na sekyumbeke ya KMPDU unabona mokonyi bo muri kemonene bwe kyumbeke Dr. Dennis Meskela oyeru oetwerirube ne serikali ya county ya Embu asugutekira nimirimo n'abanyagitari bande kurwa che county ange 15 na ibira iga Kenya iyemega y'umuwaziri w'abachenu Muske Susan Nakumicha kubwe kogotebabuna serikali tirigo che kobaka n'abanyagitari babiri batari gwikira nimirimo chinga kibabira sumugiro yibe mirimo gwetania matuko emerongene bono. Serikali itatumia pesa yake kwa njia nzuri. Ikiwa mtu hajakuwa kazini kwa siku 40 watu wa Kisumu anafaa kulipwa ama hafai? Si ndio? Mtu kama amefanya kazi afanye nini? Alipwe. Kyombeke abanyagitari ya KMPDU nigo gyasingirire gotababuna nigo baragenderere no kurubikana kwabo ritukira Jumanne gocha bunenchire yamo yakorokyo kogechigwa kwabo guchia serikali ase ugutakirania magani yabo ase bano batebero natebari gocha kwirane mirimo weke serikali ekirania magani yonse 19 yibakwe murunganiria korengana no kwigwana uko babegetese umwaka bw'ikiri 2015 nebere yani collective bargaining agreement nero CBA. The cabinet went against the court's order and still endorsed the 70,000.
That shows you the contempt to which the government has decided to all this profession. As a union, we say, yes, we can negotiate about everything else, but we cannot negotiate on any issue that violate the sanctity of the CBA. The strike by the doctors continues, and now with the new set gear, following the publicity of the lies that have been set forth by the negative ad said, led by the Cabinet Secretary, we are now back to our 19 demands in full, in total, because we do not trust their words anymore. Kisii FM enka yomugusi nomo jumbe bwensemo ya bomula ime kaunti ya Bungoma muskeja kwamboka nigabikire notice yogochakyo muswada se bunge nene insi ya Kenya boko murusia bise muwaziri boberemye muske mithika lenturi asa kama mocheguru yogutekerania mirimo yaje burunge anemona singincho yobotutukano babeta bakone kigwa kubwatekana na moya tekeranitie kirengo ayo atebekana konirwa barimi aiga Kenya muske wamboka nigateberu na gwikira boniga nigasangirire chise icha bajumbe emye yemo na 10 chogosiro muswado yo asibona singirire gotababuna amoya yatekeranitie kirengo nigagerira bananchi gusiro kwegena kwa base umuwaziri lenturi. The motion is rooted in grave allegations of gross misconduct, violation of constitutional provisions, and serious breaches of public trust. The evidence presented before the Assembly paints a distressing picture of negligence, mismanagement, and potential criminal activities within the Ministry of Agriculture, Livestock Development under Honorable Lenturi's leadership. Igogenderete gutegerera mangana maya kurwa Kisii FM enka yomugusi. Purity Nyangweso Sorobatiro ndo mwancho motegereri mugavana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati ngobona abulira abaibore babaruke wabo banyorire chibasari che serikali ya county ya Kisii koneke bona abanabo ngo kibari chiche chibasari asichi skuru cyabo kero kigo cyo kwigurwa gochakire wiki gocha na kure nya marisiti asichi abise cyaba MC babo irinde kugacha record irabakonye kero baguche gusaba chibasari nainde murubiro ibakona na chiche chibasari obeto gochaka bwekira nuri tukara Jumanne wikeye nigokoera rero asichi kicho chikona no asichi wodi chintigari chi county ya Kisii kurwa chibunge cyabo machoge brabu machoge chache na South Mugirango kakona chinga kiatarite chiwode aho imenya ribari chache nari bari masaba namo nensemo yabo basi aburi tkurigoro irinde kumurikira umurubiro y'ubokona na chiche kiche basari mugavana Simba nigo bigo anegative na nigaragendere kubeke mirubiro yo gusira chisemi me county ya Kisii irinde koneke bina bana bari bago kinabono mbachikonyora ribagarigiya ryo kwegenderira se amatukari busyo ugwetera emirimo ao echekirere koena no mwana echekie ene chibese emugane tie echeki gusemba soki gamba seres kuga me echeki mugane pero enjara yenda tiyo enjara tubwate ne yobongo abana bagende basome ku bayigute baete kanaende tonyora abagavana aba MCA abanyagitali engineer na turanyalo konyegesa kuyeki ndaitote bayiga chichekichi kikuwa ibo make sure nga yakire school omwana ayiguristi nene city imayo koragendo cake dirane ocho bisiga nani kawo to apply onyore ngantu wate record yawe ngo yetie chikyaralia school igecheke abana kibakore na mandi bagenda nere school Muske Simba nigo biga ine kiribuna boro kigwa chiribu 52 ni chimibere imeye county ya Kisii na banyorete chibese chuchi basari chiri chishilingi chimilioni 152 ne chindi chintigari chiri chishilingi yange chimilioni 152 chichi basari nigo chira chekono no asabara kwa ba form 1 na bali bechi skuru cha megiri yo bobunde ase amatuko makari busyo chibesa lero to kwena naga ase wa ke kura yao no baraki no kogesa musina bere chibesa twena nete abana 52,200 a document neri chibesa chire 167 million chichiatika nete kuro isi 245 abana ba form 1 na vocational training center awakwego Monday abana ba form 1 na vocational training center emowocha mwewe chifom mwichori wiki nyasaye kawanje wiki ego chende taro sentena na chiwese cyabana bagendeso akigende ketra akore kuweki usina kimwanjorere
igogenderete gutegerera amang'ana maya kurwa Kisii FM enka y'omugusi. Ayo kagendereto mwancho motegerere omo MC be wadia masimba imenyari bari masabe county ya Kisii Muske Boss Mairura nigaicanire kiria agwatababu na chiche kichichi basari meye wodi yini gochanyo tukorikwa ikiagerete nsemi yote anyara chiche kichu abigoro buna chi wodi chinde chanyari bari masaba kakwana nemesito mangana maji Muske Mairura nigamubulire magavana we county ya Kisii Muske Simbarati kone kibune nsemi ya masimba banyorire chiche kichu asobwangomono Tiskuru chitarache kuigura gochakira ritukira Jumatatu wiki gocha asarrekanire ko muburi mugavana Simba tabaisa gwancha chitabauti cyabo cyage siasa kigira bamenye ebe wadi ya Masimba batananwe ase amangana ya magenderero iyogeregento giyogo icyana nanende tote abantu bando Masimba babe batoerero ikiarera 20p abantu babo basi abantu banyari bari masaba abantu banyari bari chache kiche bazari ya Kisii County ngotoka cyari ngo bisya MCA uno mugavana Kisii County atangazete yabo wichano konene kana rumu waziri yomo acha Masimba chagatewa na chiche kichya Masimba igo cyanyore tu kurikwa nchomu no mu MCU Masimba ndetote ando ando mazima na chiche kichya Masimba una chiche kichya ward endonzi ya Kisii County igo cyarige tukare sana next week etaraika mugavana umunyene ngo bankare chiche kichichi chichi basa cya Kisii County chitoke Masimba igera inche ino mugabana gawate problem ninje abantu ba Masimba aki problem kibagabana wate na barabo ngabana nanyo ndachikura Masimba abantu bamwe ndachikura nigo barenga bangemono let him serve the people without any form of discrimination. Muske Mairura nigo boigo aigerire gatambukiro kyaje buno yo mubaba MC bari babegete okwe murungania ngoriye budget yenke county ya Kisii yani supplementary budget na kogera egatuguterware no muringore bwe chi budget che serikali ne county ya Kisii kubitererwa korosia budget yo obuya ndongere kiaberege gokwano kyobulimo una ncheno ya mwa bwa MCA bari ba signeti basari yetenene tiga bantu ba Kisii County bamanyena egento tu assigneti gateneniwo ne budget ye county ya Kisii okobo bokorekanu bwaro chikanete ebintu twabegetaze budget byarusetigu ororo bari bakunengi bagotukamangana akarabanyone kene togoteba togatebi toirane une county torozie budget bya budget intwaro zetuya ebintu binategete bibaze budget byabege tuboronge ndabona ge byabege tuboronge eganjeranwa ari rugoro Nairobi negekora n'umugavana aye tukibasa cie basari boniga ari kireta abantu chicheke nanda ina mangana are ase uchunguzi na EACC na wewe na DCI and the governor knows this very well obere kwa na zimikutano ya yena magaso na rengororo tatigate tukwane lakini watu alenge gukwana ntu ale goikirana igo yare gotoka na agreement yare koba na netoke na tuagose ira abantu ikera ekero gukwana bintu kwa bikire budget mbiyo kukuwa na ngoko gera bintu ikibirane. That is why we followed the law and the law took its way. Kisii FM enka yomugusi nigogenderete kotegerera mang'ana maya na Purity Nyangweso gukora kurwa semese itwa mang'ana maya chinsa isatu chabono mambio mwancho motegereri ekemakia UDA ekigekora serikali nigo gochakire mambia yabono kokoro bachori bwabarai awensi ekyamikyo ase binyoro asense mentangani obachiri bogo kore kasi chi county sano igatiabe county ya Nairobi, Narok, Homa Bay, Busia, West Pokot amo na Homa Bay nigo yanikiwa na abantu gwetania chiribu emi yamana 53 nigo berigite kurwanirire birugo aso bachiri obubu ekemakia UDA bago kore kaguchakira rero abachiri nigo bago kore kasi bitugwetania chiribu ibere na chimisano nemo ase chi county chio isano guchakira chinsa isatu chabano mambia weka chinsa kianda cha margoba ase bono murike monene beke mekyo kya UDA Muske Cleophas Malala ainikire bono bachirubu nigo barakore kasi nchira yo bwana no bwasoko na machibu nigara chiko batuka wikira omwere bwiri tukuria rero. Polling centers will be opened from 9 a.m. in the morning to 3 p.m. Results will be out immediately after close of polling center. We are going to have around 2,637 polling centers. We are not able to postpone any elections. Elections will be done on 26th as scheduled earlier before. Kisii FM enka yomugusi Chideka ni 15 cheta nigore chinsa isatu chabono mambio mwancho motegereri
na bunongo ya kolera mangana majia senchira yobo ikiranu chekuraga chinsainya ngara na ndingo retra yenda senchira yobwenge iretra nengro kwa Purity Nyangweso. Live streaming, photography and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisiifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography and drone services. At Kisii FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement, no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisii FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisiifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. Kisii FM Digital, Enka Yomogusi. Are you ready to capture the moments that people made noise? Oh, Simba Kinenge yao kora, oh, waigu, emi monye vingi. Oh, Simba Kinenge yo, paranchi yo, I'm happy. I want to report. Chiparanchi gendete mpaka Bugirango. Asichi wodi 45. Chipara nchigendete korosigo. Echine chiarosigo, ntogendete wakana.
aba chi contractor chiriwe chigo colleagues umuchando beto monene. And I want to inform abantu bane abantu kanya abana lire bintu byabuse abantu kanya abana lire bintu byembeo mokorre modu ibwate chinderu ebindi ibwate etuki erengaki abana abantu banchete ebintu byabuse yani barayingente esenge njibatagete bakano enembeo wakarange tetuke yani gasi yabo itawo ni mai oso ko banyora no bakonya ko record ngasimba etwa ngani njo mwali emekole kamera lina ali ngoja gonso ngani njo mwali na admitted simba na max 180 bona era kanyorete lero njino mugaba nande ere no karange tuki na ko asabara gai colleagues genda mugondo nyasaya atebeta as long as tu akolire bibe rasme to kol kurwaralia ebigeni igomba aganya barengera ngambara girandons na ende tindigo chigwonchuka osubone mudagete nganje abantu baye chibesa baragire gasteyo ngabara kuna bama eta bangaini taunima abali mina moda eta kolwe afadhali ndin korosi afkado chinyinge abantu bakubali bakoleke basumeki. I want to ask, and I'm happy, those who are criticize me, criticize positively, I have no problem. Hii Kenya ni yetu, na tutafanya kulingana na vile tumepewa kazi na wananchi. Ya sahaba abiri, ngabesa mo korra basari. I want to confirm, once ramambia. Basari liko nyawabati neniri. Wakaria wa MCA komi, wali elected, na abandi nominated batano bakabaletere document ye budget bagacheck badenga ibintu bichenjirega bagatenenie basari bagatenenie wakanu no mushahara no embaravuka banyane mushahara ugatene ekerobona twadenga rose bonenya twanye rose chibesa cha soke mambia mpaka Friday kwaina natuli chicheki kero mwana wa applyte ebasari kisi wamu yo mwali omurubulika omuminchuri mitangana mosera ibunche ni gonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier alongside mheshimiwa Gaiga mu MCA we ward ya Ibeno mheshimiwa Montorara iko kubolinga mheshimiwa ngora toretrale chi opportunity abantu bago showcase talent chiabo galia nyanturago ngaki gente kia tenenere ga for some time. Ntaransa liswali. Sinera nanyo. Yes. Tumaje ko se akate ne studio ngokora. Akia devire. Gago te banga akorukunga MC Dudu. Gato tegena tera de alegria. Aliguchia matanga alimuru. Yes. Yes. Kwa niaba ya Engi maya. Oyoneri sapi. Yes. Akoruku nemweli nyamwanga. Aguchia anategeka. Chisemo chiri cha mall. Nje tali studio ngokora nacho kwa niaba hivi. Lakini kwa tumete mesi haona anya. Anya lile nade bia kunya. Baka moro iko KCFM kwa tekadeo. By the way, abantu bale bakora alika kuru. Nero tuwa tumete mune company wichia sali acho tuwakilisha because nemuli nyabwanga noyo masa mashabiki ita manene sana. No alengaze bicha. Kwenye bicha ya sokire kireza bali ya bagetu. Kwenye poster ya sokire. Ono lende nabo yaro chikanitenga tiga atuwakilisha sichinsemo chiri. No harase studio. Yana gasi agenda tekola ni company. Nenche bangera pole ko KCFM radio yago tomo. Yes. Nenche bangera pole buna Steve. Mungwana rego kulike message yako tebanga. I think kila ward inafaa iwe na contractor wake. It might take long kitambo amalize ward zote. Let governor rethink about that decision. Tarante biritalia yani. No, uyimbi yabeka. Not the only governor to think. To ensiamo.
ngai yakogera gabana tari autobuguru tioba Ai ni mugo discuss yegeteke boy. Discuss mauri aina mayanga kere ward enyole contractor aina mauri amayekegera nora gutakira. Okay. Umuntu naroboli goro ya talents turaba irira of late. Talents ntogenderete. Ikegera tindo jinga gose twateneniri. Yekogera buna bono tale moja. Labor Day. Yes. Ntobwato muyigo monene asinya magwa SDA. Nyamawa SDA. Abana mbare bakorete computer. Kuru Achille. Yeah. Stadium. Ajir, yes. Graduation ino ekale nyamagwa SDA. Labor Day no toko serekea. Okay. Uyo nyobwate talent ya tiangache chitonyero lekegogera. Intevi talent computers na bitutagite. Kegero konyoru monta kominyoka in 5 minutes. Orosia 10 million. Yes. Aye wakolega asia somo tenyumogima wakanueli 20. Ndikaola ikero. By the way. Igo talent ni chingia na togenda te gochi promote torale kitogo sukamotwe. Mungu anarega nero gotebanga inji. Na comment nayo. Yes. Bali bataranyora egaoni. Yange liba gochiko ku graduate. Na bakogenda amombo nyabisabo asebale gokorera gosomera baiwe yanga ekere Jumatano tarehe 1 bache ba dressed. Mogeni kiorabo. Mogeni mugabano ito Simbarat nero rabo mogeni Wesco na mogeni wanda bange. Igo na wale moja ku graduate na bocha no muiboli yanaki kusena mosani ba babiri batatu baeneki no kwaigwa a certificate ikiagera ni anjire ase serikali ya Kenya na ndi na be comment CV yao ikamuchungega. Umuhimu kia masomo yabo ate by the way ujasaba sai. Maiterero tuachire mogotabanga abana ba digital. Ngobono guikomanye computer, guikomanye kemo yure bitatu na ndichigasi nyingerero chiwaka na online. Yes. Ntotagete konyora buna chi primary cheitu buna twakinete. Kire school yeri getenga at working base. Koko genda at working base. Na ndendirenga soft working wakanere. Soft working. Soft working wakanere. Utasigato kidiringa hard working base. Ole ya soft working. Okay ndali tabu. Obeke umonte computer. Ike proposal guso olegase online. Ikalanzensemo. Ole nteno monto ndakake kwa tioroko. Obo oli umonginanga ningoto kwa ranch. Ngarate. Oliboroko of course. Oliboroko. Bora uko tenga no ine iga soft working. Yale wataka kolete sense hardware na software. Anjire sano. Anjire sano weka no. Ngore njira moyo uko tenga to change mindset. Iko no murubiri ora advice yabasaye karubanyorere opportunity yo baende bayigirwe. Kegera rero no anyi YouTube. Kero kubeke ibintu bikurikirirwa. Ngwakanore. No nyire no nabana muziki rero mbaliko ro CD. Ro cassette chinkoro. True. Rero online igwikana abana baito bamanye online na kiere na kiere bwateraniwa. Ngwana rego kubolinga kurukunga Sebastiano gotebanga mubolie inga ninkige kogera kwegera umugabana Simba mono. Ora umanyite magoso kyakorire kiagera kaga batataga ki yagan kwa mwigirira ikiagera bono komotebinga twa requested tubeke chibesa se pasali agancho bekire tukamu request chi pasali tubeke kiro umwana ali kwa chekiyae kaina mwigirira usigoso ki abwatentanegirira yeah interview on yurika ngaki tali ke diwoso ngate banga ukumwigirira mono ya mwigire umuntu asakolere pija yeah sure correct ikegera bina bono eward yane ali chirichiro oburara macha ichire aitirego konte barenga macha ichire chirigo nekitokora
epara kurunyama wa kugenderia ngabi akaiga setundu barire ni sarigete ekero mundu agotenga epara ni sarigete igotari ng'agocha igatete kogokonya ndoche ni sarigete tembure sirake amaru mabero abeku muchanga bantu banye kwitira igo ekero mundu akotenga no epara sarigete usa macha ichiri igoro igo nko advice ya ibo tenga ngwegera simba tanatenga no kwa mwegera kwa konya ni motali ke SMS tarala Laenda. All right. Kira ni de maiga ngako isababu jije ni makega ngora sono mwa na matene ile te maiga twara lakini I think hata itekolete ekerengere likiringo kungusana nankole gocha kwaba sana kati yo MC Masimba ni governor kungusana na gotebingo kubura utatikana mabira yechiteke kachinka kyara na bono igabo letinga pasali mbalari keruni bana wanted na pate vinga what chance no chende aron kwere no chabu basimba ojikwe igo nekerengeri kia neraru nena bakora ngakai iranite mega no mugaba no gerete iranite mega gusio gerete iranite mega elio walitoke. All right. Igombi ya nera soko ba concern. Okay. Ndembia soko ndiko organizing ni ndamu no mugaba. My manifesto. Yes. Ye word. Aha. Atete ninkonya abantu. Ninkolegas n'abantu bacholire. Gavana nacholire. The president Dr. William Ruto nacholire. Doris Donya nacholire. Omweshimiwa wane zaidi janda nacholire. Nene chipare chiga na chirocho wikatubwaterane. Tororenga para ikito kubwaterana torosi. Yekogera utakoletino mweshimiwa janda. Magendero nache word. Ikia nacholire. Utakoletina president. Na chanda takoletina president. Gaibinto bikuru. Ikiagera wikachanda kone president ebinto bit. Yes. Wikanje Steve arikan kono mugabana ebinto bit. Yes. Yekogera onye gavana taragos into tokokora oversight. Yekogera gavana abantu bamasimba banyolenga mbali kwa kupasa. Oyibono na gukura kabisa tebenga inkintu teri kwa rupasari. Bae. Iyo ne oversight tokokora. Okay. Tukuchaka kuanga omurai bosaigo onye tarako gosera. Yekogera ni right. Yakira omu MCA. All right. Yekero na gina mutebinga ekero tokokora na baraiba cholire igunga tari mwanchete because manifesto yana bego tebanga Steve Arika ekero nkubo olichikura inche bali mu kuchikonchorera. Tokolena bwigasi nabo. Onye muntu mokora gastara ko gosera. No ne senator ne cholire. Nerero okora oversight. Oversight, yeah. Iga okora oversight yo tebe ngukuruania. Aya. Gogotoka mole na senator wanzatenga ngio okora ne senator esingi general okora oversight. Ya, ihumbi ekero na mukuru sababu tuatema tuarekebisha. All right. Tikatimo kisimi tegunga kiabategari bagateba because tekachubata igangene 25 tonyara gukora umurubuli gabuli tsukulia rero monche motegari gokobo mwenge sana eto akeresimi totebia so waka kuruneli etali yao alafu echangia aso bwenge 0706 18 ni namba yaba gake namba yaba ngine 0796 988630 totebia lieta na so waka kurua. All right. Kisi FM halo Elia tangazo licha mtu iko kitu keroka. Ngwa kwa. Aha. Wono. Ngo pongeza Steve Arika number 1. Oweke yeke. Ekiagera yeke ya sabantu baye abakoreze gazi.
Yes. Ekende ngera una igure nga andaka igete mugaba nange. Ono baki mutiebe isaye isoko ibolete. Onye toko muikange. No manyo ono obisi. No mwando na koriere. Ngera rego tebaiga. Yes. Ibwari kariru mwando ekiagere kwa choretwe egwa omonene unaro. Una isiero no nde kocha. I congratulate you very much. Thank you, Councillor. Inkayo Mugusi? Inkayo Mugusi wakiro ya no musi warika. Wakira. Hello. Kora ya mutwaliro muchando. Kisi FM? Kisi FM halo. Wakire. Wakire ya watajire sinyasi mo begijata ya kutoka. Abara ina baya umuske si warika resire. Mura yumu yana yo kolemereria na ende ta tuaru pagusi wika ko kole binta equally. Na wono igoreji passer. Omura ikubwa tenyore kwa bwirwe kirogo. Wanyore rolio kubwanero gendere to kolega. Bona mubwati stari okwira na maigunguse mubwati simusu kumemokora magendera account. Yes. Kuna kwa hiyo kana comment. Biamono sana Justus. Kisi FM? Halo. Ashapotea, tusikie wa mama hapa. Kisi FM? Hello, Kisi FM? Wakire. Kilisema chawa tutafurahi. Ngona kikurukwa. Oyo nera Alex Upako. Ama eno morayo yokurukuna nera Steve Walika na bakumete bunonkuma kumete. Asa magendera bagendera tokora abananchi. Baga mwakirete kura. Yes. Nalingo nyoro morayo yara tara tambuka no nyengo cha yechunu wodi nani nalingo gocha. Mente credit wake naende. Hello Kisi FM? Hello Kisi FM? Wakire. Wakire ya studio. Mbia tole. Pista Flora Maskara magari na masuka mwana ya pamba 20 karaka zalia walichi naso masuda ni mandika ko gamba. Paneli mugambisti walika. Na murabasa yakwa na alenge ndigama na sana mugambisi yasyo ko yasingiya sana ndara ko buriga no keiga. Cuando naro tokire kurwa masimba ward. Intongere go takiabanga uyatalenga sinde tati ko mwabintu bwangu ngocha ko mwangora na gitega ndreta ko na mensi tewa ko seria abantu bana bunantu twalengo pese ya ko enda se kuale mete na yo ge soro ikina kibona ge ndreta kisi ite gina kwa. Haya. Hiyo tutazungumzia 0706181822 0796988630. Kisi FM halo. Halo, Wakire buya kwana neli ogingo? Omosene to kwana ko nyinkwa. Kwana lyo mwesime wa Steve Arika. Magaikire. Mbiya mono kwana mangana maya sana. Jabano nda commenting maete monu mu yarusi ngombe serere. Na yo maete ko nyagosuka kurwa seri intobire. Uitatake kimagenda bono nje na materinga ebinto biria bangire rembu yabi bangete. Ende mo saberinya samo bwate siagendera ko ebinto biaye. Erinde erio mambi na batokorana ni otetikana ko mate ende kemoiga. After 5 years ye koera. Toboga netito kitokwane kando maiga ye tenje mangana getembi jamon. All right. Kisi FM? Wakira baribane. Wakire buya. Itanyausia monyensai. Omugambi yo kwanya mangana maya omata ko bakuika kisona kianense moirungu. Amangana kwani na maya. Igatia stobwata ya nepita nyausia monyensai jina ali kama pongeze kasi ene kiambia mono. Nashukuru sana. Nkaimu Gusii Kisi FM? Halo. Wakire mayaka. Wakire buya. Ayaole kerelega. Halo. Aye. Ndake tote na sa kanyegeta kirete. Na supire kabisa. Aya kwana bonona tote na kiyokuru kunto kwigwetu bia. Yonso weta katando kunyangoro. Yeah?
so whether katabe ko nyambona bara Steve ne no tuwe kaine ganji no mondo boy wana asaka tawo mana mheshimiwa Steve alika okodrama otemira kokonya abantu bae no ni talent otemira sana kuchigerera eko gara talent yeji uranje saka tawo mana na rosties ni kanyero kaso weta FM no ndu sitigeze linga kweroka lakini nazi kanyara mondamu kataka wakachi konkonya wana umweshimiwa tigale ayege rich talent kabisa kwa rich ngokonya jire toro jibona bamenya kwa konya njenda matavi ngomo pongeza kabisa ngagende ko bwati rich talent kwa mami na baja konya na bro sure biamono sana tiangi mukie muga Kisi FM. Hello? Nimepotea. Kisi FM halo. Halo Kisi FM Brigadia na mheshimiwa Wagwani Wakire. Wakire. Ndio maana sana yangu Duke. Nitaka nitatoa pongeza mheshimiwa Steve Arike zile zindi hapa. Ne utatikale ndi swali dia nitaite mugolie. Na mbele mo mheshimiwa mwachete esawali ya isiko. Kwa kara benchmarking. So far na kwa studio yabo okaereza neza bali mwachete nebi dola cyo kore within county ward yao. So far ezintombiro kwa korere mwachete kwa kora benchmarking ase ward yao yezena namba ivere. Kwa na igoro yo kubwati yo mugavana. Era tokanga omugavana nabo amamocho. No beyange como koswa kulingana na mabachabwate osenu buzani mubwate bwine mono bwa kisiasa otanyale kwanso so mulengo yo ndiye mono mheshimiwa nande namba 2 ndate kulikuwa si mheshimiwa ava hadi nyega sia kora nengia azivijana na bintu binde na mwigure sana kuri gode ibeno onye ndiye kunyale kana na kulikuwa si mheshimiwa na ndate ko kuchakora benchmarking wodi yao na nje ndorenga magendro tiagendera taya tibualika orembia mono sana onango di right Uncle Duke asante sana atikiti atuchakira bwa sanko Duke atigera igade virenga ngo chare benchmarking ase manifesto yane no ligeri chikiripu kana kachira Kisi FM yes atebete ibeno nebeye mu yego chikokorwa benchmarking nakumbuka vizuri sana na we kiagarankere ni record kiagara nabona tebete kero kupolichikura ni making ibeno yabeire benchmarking abako mwe namba yane na yongi namba yahe tomogocha era mwakere atale na inchengo ananda sena na anda go benchmark torenga na kebintu bikoba igikine kintu kere ikia abo linga muajete mugatara China kende kire kwa implement ili asibiri mwasometa kwa China na bono ntu achete tukanyora mangana ye sora ye sora mukubeka chisora chaba estima tuanchete tuka iwanana ase chiwodi jirisato ibeno boba centro na boitangare tua identify the space chikobekwa supply estima erwororo kende Kenya Power abantu bitwanya rumulero county approved assembly approved egerento kanyite national government na reto bekire masakara reka toko genda benchmarking tari ko bitoko chwakira baria no basomanga inkyo kolento kole nkyora ko bikurwari konya abantu kade chiga batebete chironero kwetu mugabana goteba no ine emioko gosimekwa erusiko tuachete tukanyora no ine chipotekniki chiga tukanyora kerengere kiente ndite korokonyora no mwana le polytechnic igakwegererwe gari ekapereta nande sarigete nekitoka zonyore engineering ya mwana gosibora nando bunga yoka yagendera go benchmarking twarochenga matoke na bagosime kwekerbo talinga mozo tenga machari ya sambe kerbo tonya te formula na batongo te walen kunya kokolera tole mungu anara igote banga obusani wino ne governor mbusani wa personal wosena yise kogenda kinge kana bo kumukoso
igasiane aende kengeka no kumukosoa wiko ekero wakosa iro muntu inagotebi no iche wodiane konkosoa bali gotenkongorora bali bali gotenga Steve Arika samagosa ngote bali nare gaiga nkubuli tule to advisor nakina teba ase mugabana kola magosa wiko tebe ikiagera ntuli youth bagabana nande igento ali batamanyeti ni ntu abanene kubwagabana sure asenyenjo a budget into weti assembly neli jiko nini mo koros into tokoros igobono ningo eyiga gosikana actually egabana nere baganeti mono kubwa yes kore muna mugana gosikana no kori ukubwatana tokorega siamo Yesu gabwata baroki wa 12 bali kumubwati nga bakorega siamo barabuna kubukia abantu kweta lakini ndi tukerimo Yesu naboleti abantu na abantu bagokwana inurendi some bibirora na kibaira ke bantu batandanete abanda ene Elija abande ngiango ego kubatika aki nkubwati kyo kubwati no asa oto 12 oyo monero zitaka sure ego ekero toko kolega siamo ego talitora bayuti toko kolega si kogera onye ntutegetika banagendere no gukana nto mwetiri budget mwe msiete yuangete gavana asama gosal na bokomolu ase akorebia na botoko mapongeza bono lidi kyaruna wana kotebina bono masimba yo mana bolinga ne advancement bakwa advancement te yo gavana ararwe yekogera ekero kwiriro murai oyo gochorete uyo tago chorete muram genda ngoibeno bali tu politicians chama chikura na otoramo kosema nitori aba baraibaga ambiri kulma ngomera na tore tu asema igo ekero kuburi nando ekero gupingwa gusekero ko tengali go sondira igo tali monto iga kwangete oingo kongainia ngyo korora no ina weibeno bali bale social media kerba konda bangu botenga ki onye mukonda bomwanyora kende gendere negasi kono ruchira kagija to raranchara onye koruchi garora mestivu oleke ndame egero koleki hoye ukenda igo terigo kagaki na venga bono monto tegerete kusenki CFM igo na ruchi nyingi ntonkero akotegera some a benefit ige kero turu na somo gavana usitike turase president yetu toktogram usene kero turu no mushimiwa chanda igo teringa wika okole igasi nabarai nini manifesto no murai kago sire aboko murusia makoso entera kutokuruswa makoso ntumwanya bana yes mungu anare go kurukunga Rumba Kevin in fact igagotebanga Rumba Kevin igagotebanga on Wednesday I was at Iveno work is done pongezi sana mheshimiwa no mbiyamano no yoboli talent ekero twargo governor koronji jibasali nkisi stadium aronjere talent nero mwana ragire kwinja by the way stadium yes urambolente because yoko agache talent at least omo expose nera roroka nenga tinga ni opportunity na itiri town gati hotel stadium na tuterega bana bagedwa koronji talent kini by the way abana muziki nabange sana kwa bwatira okoboko abange bangeresire migano ya at personal level by the way ali no ingende tigo process even a secondary tutuale academy ya sports apel naromba genderete tuanyole lirube kurasa sports tuende tigo suma lirube ndi kurasa serikali kerengera linkireki kirmayo abana bali ba maite wa kumupira ba maite kuminyoka bagenda bakora masoesi kurwa samo abandi mubache baba pundi sororo yekogera
abalimu bale chikochi chingia sana chio sasa chaba bundi sala igo wika torore nga talent twanyekiniri nebinto birinari eteira twabikiniri nabatebati ningenda procedure natete antonga ibe no wika talent tourist attraction ikiombe gya kimenyinga boda boda identify rase chinyomba chichike koro bintu biye korto beko toko anyora 1 2 3 wangu ikaba songo ngotara bali bino kira ni chira china promise chi project chiri cha tigere tenchera kero konyoro mia ketano kwa yatra kora tokanda te kuchikora gutugukura chinkwane chikiagera ndo chiteke chitu chachire sana mwishimiwa ntarako bali bagukwaniringana lyo mwelio inkieke ka utagete gukora urarigereri gotebenga na isanikire na bete MCA ya ibeno nketimbu atikeni tete gukora na isanikire na bete MCA yekogera ekeroro mu MCA igento ke swazinga public participation yes mo wikaransa baitinga kiri kyutegito gukora none bingo kora onye ne chipara kiri sano na bakuru priority ase ibe no bono ekerenge kibaengerati kera timbwati ekero chole de no MCA tali hayo kwando watangali mapali abantu bagoche kuri ground batebanga epara tutagete mu MCA torosali ne igasiane no kojirinda nga yabekirwe budget ya itire budget bwati igo iswali elibono dide twensi ama bantu bibeno inkitora akole na intu atagibuna bantu bibeno inkitu akole igege ntekene kieno mwensi baka bana iji igege baka bana iji keshimiwa kwana lingana leo mweli kujia za bantu bagotegera tema bia bono that was a good answer kwana la bantu wao Atwane webero kubakira ngambia mano asonge support na bana bali mwakolta matem bali nabali motarakora erecheste baro bali ingis kubatakolta matem na batoku banga makora matem on Monday egere mugweta mu graduation ya Chimatano tarehe 1 na inumo toka series ya graduation na bali bataro ye egaon baende amombo bwe school eri esibare kosomera ya aperindika na pisabo yes boye egaon mambia na bali ba chibwate bachibeke tayale chika baiboli chika bantu bonsi abande bache ku witness na kibako na bali mutaite kogenda chikosi awao na mugocha mwere chese kera jina ne bwata mabaga ekoira bana chipolytechnic na ndia wakanera wakora no mugabana kentongeo bagwakana bate mugabana na bwate ikidkiae kiagabana na tayari ko sponsor igo ibinte biga no kubwaterana mbiyamono tigatwa deviceani ekogero burayobo mboko babwa montomo mboko bamunenje Steve Arika no na ali asempuri abe msia batore tochorire chiwot 45 wika mokole mwenzi kiara narote nendirete chisemi narote neto bonya gitari narote nendirete karicha narote nete pachet wika tari montomo bwate birengeri tigato semani abantu bebe no mumanyingo obo arayo wiga no bweito 20 mboli bwa Steve Arika na nabate tinga ibe no to bwaterane tonyetangani abantu bache benchmarking and you ko abantu bache benchmarking tindiko right tindiko tebanga singi chonde kisfm yani maten ko record mo no ne gato kubori chikura bocha igo nande taligento kukwana busaigo alimuntu bate challenge na bateba ase baruzi toko change ntole tayari tegera bugambyo bo no kubwaterana kweli kweli kabisa biamono antoro watu bakongwa se wadiebeno pole na kisi kaunti ngima pole igo no mosene tanate tabunga karakora tonyara ni mayetendi sene tandara kora mochoge kina kuro birangalia elengabia ya kuro kweli mheshimiwa wetu Zaidi Janda
atata mangana estima sinara gutubwatse mangana echipara na county no mugana atata na nabwate mirobiri yayi agutubwatse tokora ibinte biga no kubwatirana ayebwe ko monyene njibuna Steve Arika tinga buna baona iga bantu barochenga Steve Arika iko pale studio na brigadier lakini cameraman naro muntu kola sauti yake muntu sound no wale muntu process neji bimo chikubwatera mobe mu bwatera na bibionsi mbigo ikera kweli muntu sound na bao kurusie sauti mu kwa sauti ali mere zako limera kwa no kole taki umugaba na tarusie sauti oye no mu jumbe Jumara ga sauti mbiye bicha mbiye ibinte biga abantu bagwaje no kukwatira asante sana mjimi obra na volego to kwa foi dionde ni gotagete ba successful kiagera kumuntu na what experience correct mugaba na what pattern e president ni what pattern women rep ni what pattern senator ni what pattern baka omujumbe na what pattern oye tokole ngala ni mariogi ayenga bolo brigadier olege pindi kisi na momincho limi no yo kutenete sauti tayo naye binde mbiko bindo mbiko iko ebiga partnership well yeah kweli kabisa no and I think that is the best way yo kurumurubiri mheshimiwa take chatikiribere tigatochitikiga muntu wa mangana mayato manyinga nkikiabere nashukuru sana sasa njoko nyora livaga gocha livaga ngakende yonsi no tora to tell you the truth ekero botambe ngo to engagement na there is something ekekaningo soma every time yes no tegerere bali meli kukwana mangana mabichiro oire time wonye tegerere gutonya orege ntekege ni kuruororo no ne bali meli kwale chiro te komisi entera kwale excess igo no bono nyora no molebiri atinde oma time o mategere wika orusiegete kamigo igo kero monte na bwate ichira kweli kabisa mheshimiwa asante sana zenje kwa konyora livaga gocha studio agendera kwa bantu baitegas that is all I can say mwanjo moteli no mheshimiwa mosike Steve Arika mu MC we wodi even not warengenere gas studio chitake kinje tigankurira ni gapindi by the way togendera ni e weekend nkoro kwa Ronald Mayaka brigadier asante sana sengenje twaberamo naye kurulima ambia chinsa 11 paka bono iganya sao tokonye twakira bwaro ni manyatenge bintu nebinge sana twabere tukukwanira binde ntobe tukukwanira which next week nalenga sibikuru tubia MC Dudus lakini tumepiga kazi vizuri mesonga tienya sanya ariko basenia bali mwezi mubata matanga lero tigomone nababwate sie abaye chinguru nobole mu munyare ko eni abamino no embali batrai ni abamu abo tigabo igonya saba sen by the way mwishimiwa niziletie my first cousin naziletie cousin ya nekurukunga Daniel Omwenga kurungalia so ngutumana incha magombo gochiase muchibo mwenge ngima liboge simba Monyero ward yasagendere ko bachingura Arika na tumira pole yes ne Monyero ward ne Nyororo Nyororo yes chairman ya party zangu mtenga pole kabisa ancha bantu na banka bani bado kwa ni bulero yes muswati na ronero tumune gari bona mabirira na baro. Are you ready to capture the moments that matter? Look no further. Introducing the ultimate solution for all your video coverage, live streaming, photography, and drone services. At Kissi FM Digital, we believe that every moment is unique and it deserves to be immortalized in the most captivating way possible. Whether it's a wedding, funeral, corporate event, concert, or any special occasion, our team is dedicated to turning your vision into a mesmerizing reality. But we don't stop at just capturing moments. We make them come alive. With our cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering,
or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement no matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature, or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust Kisi FM Digital to provide you with an unforgettable experience.